Буну айтып эле жүрөбүз. Бул эң негизги биринчи жол коррупцияга каршы күрөш. Өндүрүмдүүлүк жок. Ошол эле мүлк фонду айтуусу боюнча 67% бизде мамлекеттик ишканалар эффективдүүлүгү жок. Бул предбанкротное состояние. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 104 госпредприятие деген бар, мамлекеттик ишкана. Бул экономикалык, эгер капиталисттик, бирок ошол эле кезде социалдык өнүгүүгө арналган экономика курабыз десек, булар баары тең акционердик коомго айланыш керек. Мамлекеттик мүлк фондунун өзүнүн тагдыры бул улуттук бир башкаруу компанияга айландырып, элдин байлыгы элге кызмат кылыш керек. Анткени дегенде бизде мына 5 манжабыз болсо, ошо колубуздагы 5 манжадай эле бир стратегиялык мааниге ээ болгон же табигый монополизм деген түшүнүк бар экономикада. Бул ошо темир жолдору, аба майданы, же болбосо суу, газ, энергия деп коет. Ушулар табигый монополист. Булар мамлекеттик же элдик көзөмөл болуш керек. Ошондуктан 33%-тан кем болбош керек. Мүлк бизде колдо, элдин колунда болуш керек. 67% стратегиялык, институционалдык, чет өлкөлүк инвесторлорго же болсо жеке бизнесмендер дейбизби, колунда бар адамдарга ээлик кылып берсек болот акцияларды. Бул ошондой дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде, дегенде ошо корпоративдик башкарууну жакшы өздөштүргөн өнүккөн мамлекеттерде кадимкидей эле көрүнүш. Бул жанагы велосипеддин жаңы түрүн ойлоп таппай эле, ошо велосипедди алып эле тээп кетиш керек болот да. Ошол эле Сингапур, ошол эле Япония, Корея, Америка, Германияда ушундай өнөкөттө, ушундай шартта иштешет. Об этом мы говорим не первый год. Это борьба против коррупции, борьба против неэффективности. Сегодня, в 21 веке, наличие 104 государственных предприятий является нонсенсом, неправильно. Поскольку 67% по заявлениям ФУГИ являются предприятия неэффективные. По-моему, даже 57%. Это означает предбанкротное состояние этих всех предприятий. Мы поддерживаем. И все эти предприятия государственные, госпредприятия, ГП, должны быть трансформированы в акционерное общество. По сути, они внутри содержания этих всех предприятий должны управляться согласно принципам, механизмам, ценностям корпоративного управления. Конечно, есть в экономике такое понятие, как естественные монополии. Это электроэнергия, может быть, водоснабжение, это может быть железные дороги, авиатранспорт, аэропорт, в которых акции государства или у народа должно быть не менее 33%. Это блокирующий пакет акций. Тем самым мы обеспечим контроль и устойчивое развитие подобных обществ, акционерных обществ. А остаток 67% предлагается продать стратегическим, институциональным и международным иностранным инвесторам.